Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuat Junior bos. Kali ini kita belikan es untuk Lek Muji, Lek Begeng dan Mas PI. Dan kian es apa ini? Loh, gak tak tumbas no es, aku gak tahu. Loh, aku gak ngerti namanya ning kene. Salah sapa ya Lek? Arep ndi Pak Guru? Kali ini. Surat pokoknya aku. Ini boleh bedakan apa wih? Mi level. Sama apa kayak? Basreng chili oil. Cuma tuku dewe ki jenenge. Wonton duduk. Duduk. Mau ngurus kok tengkuman ya. Masa. Nanti itu Mas PI. Cerita masih. Masih kilo AC. Yo, ada chili oil. Ki chili oil, Bos. Apa? Tara. Apa? Chili oil kilo esmu. Tak kira iki. Heh. Chili oil apa? Tak kira. Enak wi, jalan. Jarak iki. Sabar toh. Masak sunduke to iki. Apa? Apa? Enak bumbune. Chili oil. Chili oil namanya. Sosis apa? Tempuran. Basreng chili oil. Ya kan tak campur, basrengnya ning jero niku lho. Iya. Enak, itu es apa tadi pesennya? Es tarik. Teh tarik kok tarik tok tuh. Kilo. Es apa itu, Lek? Es mimi. Ya Allah. Awak ini. Ngawur. Pak Guru gak tak tukokno es. Es tarik. Enak. Enak berapa? Kita split, jadi ini ketua sudah datang langsung jeruput es. Anjay ketua kita nih bos, senggol dong. Enak. Itu kan jenenge chili oil. Wes berapa persen Lek Muji? Suwek-suwek nang Semarane. Belum mbok suwek-suwekno lho Lek. Ono nak ban-ban ning aku wis 700. Lho lho. Masa? Wis ketua iki saiki. Iya, sore. Bos, sore bos. Lho lho, bos terus. Sedulur khusus sangat. Sedulur khusus cangat. Iki telus Lek. Kipli tak garing. Wis garing. Nah, iki dibeli tur bos dari atas sampai bawah, sampai kokoran tapi urung. Kayu ki nek mbahmu etok kayu ki. Masa? Di lho. Basu memang to iki. Karbasu maksud Iki iki. ora sak anggon to, Ji. Apa iki gak sak anggon? Masuk tuwek iki ya basu. Nemen lho. Sok tahu Semene sak jati stek lho. Cangkem. Ngawur. Wah, Lek Muji, masker nek ngirimi wong wah berguna ya, Lek ya. Ya tang gosok. Oh, wah lho. Wih, Jan. Tenang corona ya. Sus tenan ya. Turu amal kram ya. Gandeng Mbok Barno to, Lek. Wis bar iki. Masa? Wis ready? Ini saya apa dia? Karek menghias. Bukan. Apa? Bukan toh. Coba tebak apa itu? Yulis dene apa, Cek? Revisi. Coba tebak. Kireng. Salah. Enak wi. Sumpete ya. Mi level. level. Tapi enak gak wi? Chili oil. Mengke kamu gak telat ke awan men. Cepat kaya aku isu. Heeh, isu. Apa ki awan kok Jam piro? jam 10 to mengke? Tangi wis sing isu kaya adikmu iki. Tangi sing isu. Tangi awan-awan kok. Subuh wis alian. Isu tapi jam 8 iki turu neh. Omong apa ora? Iya, nganggak jam 4. Lah aku lu setengah loro. Kadak sidik ya kok. Pak Guru kaset pas oh. SL kene. Gak nek. Ya kuwi XXL gak apa-apa. Gue semen gede. Semen lu mau wetenge? Iya. Sing cilik apa? Hah? M. Paling cilik S oh. Kita dele to. Kayak crop top namanya. Crop top malah apik. Ya wis kuwi lah ta. Dulu mau ditindih. Sing apik pas SL. Gak tapi. Aja malah jus seleksi malah elek. Komas dekengan SKC ya. Kayak iya. Aku lali. Jadi ki update Ukurannya apa? XXL. Gede tuh. Hmm. Ngawur. Ora. SL kabeh.
Aku ya SL. Napa kok SL? Stoknya karek kuwi ya. Sing pesen sama aku. Gak ada pesen. Wih langsung barang ready. Itu kok nek. Kalau pan sih nang dulu. Ya. Lah malah. Enggak lagi. Gue bayi gelem tak depan. Ciri rambut gulane lho. Ora lah, tapi bedanya Siti kan gak gede banget kok. Malah api toh. Gemian. Gemian. Ya malah kayak oversize Sekarang sekali wis paro ding ngono lho. Paro ireng batu gede. Gelem kena buku jaket ning ngono. Ayo, yo ora nemen gedine. Tukang kita mang wis tumbas pliter lek. Akeh sing WA aku lek karo DM. Ana bim tukaran pliter jadi pliter lek mu cintaku gak digarap-garap ngono. Terang tangan. Wis tuku karo Mas Bogeng mang, iya toh? Plitur kepajare kok. Yang Plitur. Pengen nang diktator. kudune kamarmu gawe panggung ngono lho. Enak receh. Iya, rejenge. Iki kan panggungan lho kamar. Iku kamar cocok sih. Lho, terakhir kamar tamu. Kamar lah. Iya. Kamar tamu. Mending rasa ditutup lagi. Malah dibeli gane rejeng. Enggak receh ngarep panggung niku. Lah kan ki jiran ki. Iki maksudnya panggung kok mbun lantai iki cak ning bawah. Terus sore. Soalnya sudah di kuping mas. Ora mas iki enak kayak omah adat di Sumatera pun di. Kan panggungan ini. Adat Sumatera. Engko nek wis bar kamarku lho ya, Lek. Ya apa nih? Jiran napa? Kamarmu di. Kamarku kono. Ini lek dok. Gono aku, Dok. mahku. Dok, ini lek dok. Gono wi lho. Ning sanyo wi kamarku tok. Kamar lebu ngene sapa kuwi? Gua Langsung ada lebu ngene sapa? Ngono Iki mah. kamar. Buang rumah ada wedhus Iki lho kan sanyo wi to. Wi mepet iki kamarku to. Tapi kan gue lek dok. Gono aku. Rumah iki lho enak, ombo. Ning lho diting lho tiru ae. Mah, Ya kelo. mah. Jadi stok apa to? Apa? Kandang maksudmu ya? Jadi stok. Gah. Mah. Iki kan trakting lho ya. Nangi. Tekan dulu. Iki lho leno. Gosok tagak. Leno teko kono. Kita itu tok. Duh, kok amarah iki amarah lekno. Dukawan ki tak kon tuku apa ke? Jangkrik. Jare jadi aja ubah dir. Ubah tadi esuk sampai rabar-bar. Ya kelingan kok. Ayo masuk. Was, Itu kok di. mosok. Sampai kita teman-teman. Nyetir wong ngamplak kok. Kita syuting pada camatnya. Wah kayak ini jadi orang jadi bos ini. Betul kan? Dia sapune. Kira mbak anu oleh itu. Apa kan? Nek, iki kan mbak pelapon. Iya. Di pelapon. Tutup bos betul. Oh, emosi orang nek nunutan itu hujan. Letuk ya, jadi update kegiatan hari ini di markas SKC dengan Ketua Rob ini. Diketuai Rob ini. Sudah hampir selesai sekitar berapa persen? 80%, 85% lah bos. Baru sekapan, baru muji. Sing rokor lek muji tok bos. Jadi sekian vlogku hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
hanya di Sulak Junior. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.